Lon kalan mi orang di kampung long mi atai kata pol kadang-kadang rumah karya kat yang pegak balai tak bawa ke rumah dah pergi balai ibu ke mendahkan balai mupat guduk di ke rumah mi le mana mi nyan pakai jilbab hapi kena tiga hapi ke dia tiga nyandang bak pintu rumah hoi ngan peti-peti yang mupat bon kena putana berita baru oh ji kapres apa bedakan apa meja bedak ya lagu radi mah mah pu puta tak ju jadi amrosa ayu dina ju tilak kajak hana ulih hana kedepur dengan cerita ni bagah ju tapak na perti-perti kelompok rina mupat duk tu pegah mupat hai putar kerapu ikah hana lambat kah hana kedepu-tepu hai putar amat hai borosa kalung kalian kan apa borosa kan hai ke pu borosa kan borosa long kalon pak kecil kah nama dia lebu jesum panah pa je lebu ka pandai pa jesumen kau pak kecil ni pak kecil no ana ya ana gimana ana pa je lebu lainnya udah cik pa je ano bate probosah kekalian hana kekalian pak kecil pak jo semen kekalian hana kekalian pak kecil pak jo hana kekalian hana kekalian pak kecil pak jo bate kekalian hana pak kecil pak jo kota kan mupal kepada pak kecil nyandro ne haimi segala nelake maah pak kecil dra ne walaupun gajatah tambang syurga tapi dra demi piu-piu hanji tambang ile pakap payah lake maah le bak page kang opo kemudian getanya uragam yang rinang uragam rumah kadang-kadang getanya uragam na tahadiri ba majlis taklim ilmu kan rempok ke pegah legure maka drone uragam ilmu disaatkan rempok majlis taklim getanya laka wajib purno kepada permo kadang-kadang permo getanya hana mupum cara sembahyang kadang-kadang permo gedanyong hana mupum cara puasa kadang-kadang permo gedanyong hana mupum cara bersuci maka gedanyong lako wajib purno kadang-kadang hemi lako beankan dia purno gedanyong mengedroy dan jutnya bukan nya bukan nah nya pura-pura hana uragam perhatikan ke papan tulis hana uragam amnang di no ya drone mi selama nem kaweng lakon dari phone dia bagan tu kau sampai ke terus bab malamnya na pernah ipurno ayat sembayang lelakon bujujur beda dia lakon gitu selama nem kaweng lakon na pernah ipurno ayat sembayang lakon na pernah ipurno ayat suci lakon na ipurno cara ibadah lakon na mana na aku notis balakon mi hana kan kok iya ke jauh hana takut hang bipeng le tengok alah hai perumo bangai hai mi apabila mi nem kaweng dengan sira lako mi lako hanang penoron cara ibadah lako hanang penoron cara semaya lako hanang penoron cara suci hai mi nyong karai demon 2022 gantola ilong lah huyu
Yang kai tiap-tiap jurong ni mah. Ai kagak beli ya. Kadang-kadang Hemi di suami katanya kadang yang tercinta tu I love you. Kadang-kadang Hemi di suami katanya mi yang tercinta beankan ya purno katanya mi kadang-kadang mengkedoi tanjutnya bukan. Bak surau kejadian di Kampung Long hana lepah kampungnya. Di Kampung Long Mendumo. Tepat Kampung Long ku parah. Urang Kampung Long kan kelap pri mi kelap leton. Urang tinggal menela Sebab tinggal tak ke peralai nek lu jamun. Urang tinggal menela urang tinggal menela klik kan kelap pri kelap leton. Kami lako kadang-kadang beankan ya purna katanya mengkeroi tanju.